Maikanem, Abilin. Tinapalabas, iti panagsubli ni Victor iti San Isidro, maragsakan ni Carlota, kastamutan ni Ella, gaputamay sanday to'y asibilyan. Maragsakan mat ni Rina, gaputadan ni Victor, ngam tinagtulagan da adwa ti dinakamat ti barukan ko na, ano agbaligi iti tulagan da, ikalay sana da ito'y. Nasakit mat tinagam ni Rina, gapot amariknana ani ami at talaga ti ayatan ni Victor. Kabayatan na, kinasarita ni Lando ni ami. Inalukoy na sumurot da kini ansong iti panagsubli na iti sigud akuta da. Ngem saan da agsubli kas rebelde, no dikat agsubli da kas pumurok iti dayta adiso. Itagagayem, at tuwin tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Maikanem, Abilin! Magipagsublita ka ni mga ansong itikuta tayo. Saan tayo mapan iti akas rebelde? Dudikit, kas pumurok iti dayja adiso. Umanugot ka, Ami? Lando. Nasimsimbang ti panunod tayo, Jay. Awan ti pagdandanagan tayo. Kaputa saan tayo umutan ama ko na rebelde. Ngam. Nawaya tayo, Nami. Diyak mapatganday ta akid daw mo, Lando. Diyakon kaya ti agsubli, ijek ko ta. No, basta, di mo kaya? Saanan? Kayat ko ti manglipat. Iso kayat ko ti pumanaw dito San Isidro. Umanaw ka? Sa dino ti papanan? Iti adayo a lugar. Iti kasta. Malipatak tinasaam anapagtang iti biyag ko. Umaykan man ang ami. Mapantan iti unag. Inta maturugan. Umunakan. Anya? Ngam, Kayat ko ti agtugtugaw diti paraangan, Rosa. pampanunutam ka diti papanaw ta ditoy. Wen, Kasanon da ito'y balay mo? sarungkaran ta matlaang. Ngam umadayo ta pailaang. Sige, addaken ka day tamanang. Inton makaililiwag ak. Amalipatak ti sakit amarikrik nak ita. Agsublita. Kat aramiden ta ti plano ta. Ti agibalas. Aging ka ita. Saan pa'y anaikan iti hustisya tinapasamak kanyak? Kan tinapasamak kan ka? Aging ga addakas at tao ti adda iti turay. Awan ti hustisya ang mapasamak. Manang? Nakasarita ni mga ansong. Amok nagpatuloy iti panagsubli na iti kota. Lando, Victor, nasaya ta nagsabat ta dito eh. Kaslad da pa pa naman. kuha, Victor. Imayak, takayat kayo nga lukuhin. May papan iti, anya? Kaya't kayo nga lukuhin nga trabaho iti rancho, kan iti asyendami. Ha? Da kayo amin na nagapu ijay ko tayo. Kuha, Alukuyin dagiti kakaduam. Ikang kahit calling card ko, tapno amom ti pangkungkuntakam kanya. Lando, agayam ta saan ka di? Iso apang asim, patgan na kon. Nasaysayat no madayo kayo pailang dito eh. Tadalang iti aglawlawyo dagiti pasurot ni Senyor Simon. Katam kag lang, nga dadakas ang mapasamak. Iti kanitungag sa sabat ti dalan niya. sige. Ibagak day ta kadagiti kakadwa, Victor. Sige, Mang Bart. Aginom ka matan. Danggayan nakman. Gusto ko manaitan, Ma'am Rina. Namartakan. Amang matan kanyak, Mang Bart. Tiyarak, di pang ipapasak iti sakit. Dinakam ko.
Madam, Ipapas ko tilukso ko iti day nga. Ami, iti arak. Iso nga, uminuha. Aging kay timal masak. Iti arak. gusto ko man. Ama, umay kayo, antay tulod kayo dita mansyon. Bayan na lang dito'y hardin, Mang Bart. Kay ko dito'y tapres ko ti ani. Sige, umunagan, Mang Bart. Ma'am Rina, Bayan anak man ngaglamas iti arak. Simon, hitaom ti mapaspasamak iti anak ta. Nabarbartak manan, kat gapuday takkan ni Victor. Bayam lang. Saan na nga ipatay da ita? Anya, Mauman tumatlaang. ay ayatan ni Rina ni Victor. Ngam kasanunday ta Simon. Kadmay sa, jak kayat ani Victor ti makatuluyan ti anak ta. Saan akas ka ni Victor lang ti para iti anak ta? Anita, Ngam agparikotak mat ngarot. Takas tamat kan ti mapaspasamak kan kuana. Dahil talaw mininom iti arat yang muna ngarambidan. saan mo't nga ro da mapalinti kaya't na mapasamak. Nga isublik dagiti daga ngay nag-agaw ko. Ha! Saan ang mabalin? Kasano nga rod itan? Bayam lata ti anak mo. Tinasken saan nga garamit iti dakas kontra iti bagina. Tasaan ka di atakas ti araramidan na iti bagina? Saan? Iso bayam kadilaeng. Malaksid, huwag pa kamatay. Anya? Ha? Saan? Jakmat itulog akas ta ti aramidan na. Awan tiga po nang agpakamatay. No bilang. Oy! Nalayan ka matgaya mapumaltog, Ma'am Rina. Talaga master mo na. Asintado ka. Wan, Mang Bart. Kaboy lang. Ngam kayat kulat tati ang sanay. Gaputan ni bilang masalaw ko tay tao akayat ko apaltugan. May sana ang akalpit. Mapuntaanan. Asino ti kayat mo pangtugan, ma'am? Awan sa bali na dini ami. Kasano pa ay makita yun ni Ami? Katawanan, pimanawan. Saan apumano day chay, Mang Bart? At dala ang dita nga walang-walang. Tatikas kan kwa na. Kat awan ti direksyon ti biyag na. Apay-pay lang nga kayat mo patayan. Idin to ta dayuan na saysayat matlang ti biyag mo ngam iso. Sana day tatirason, Mang Bart? Kayat ko apatayin ni Ami. Gapo ta iso ngamin tilapod iti dalan mi kin ni Victor. O anya manang ami. Mapantan? Siya kunti mang bitbit iti bag mo. Saanan? Ami. Victor. Sa dino ti papanan niyo? Akwa. Umadayo kami ni Victor. Mapan kami iti adayo. Anya? Sige adaywan kayo pay laeng. Tapno makapagsarita kayo adwa. Sa dino ti papanan niyo? Kayat ko ti umadayo. Saan? Saan? Di ka pumanaw. Apay aparitan nak. Awan tiga po na aparitan nak. Karbangak ti umadayo. Ngam Ami. Pangasim Victor. Saan nakalapdan apumanaw. Adda bukod mo abiyag. Isutiin to naram. Sana siyak. Kan may sa. Awanin bibiyang mo kanya. Di ka agsawi ti kasta, Ami. Imayak. Takayat ko nga ibaga sumurot kayong kanyak. Anya?
Agmauyong ka kadi? Tanya ti kayat mo ang mapasamak. Ami, Lipatin na kon. Saan na kon apakibyangan pa'y? Iso pumanaw kan. Ami. Pumanaw kan, Victor! Nakasaritak iti telepono tay gayem ko at taga-syudad nga abogado, Victor. Inawis ko nga umay sumarungkar dito'y mansyon, no, at dawayana. Mama, Nalaing dayjay agayem ko nga abogado. Awan pa'y ti amok anaabak akaso nga iniggaman na. Nasaya at ti kababalin dayjay nga abogado, iho. nasayat no kasta, Mama. Iso ti makatulong iti pampanunutam nga aramidan, Victor. Para iti pagsayaatan dagiti gagayem mo, ako nam. Agyamanak no kasta, Mama. Di kagdanag, iho. Ring bawan ti kinalintag ti kinadakas. Agpulon to dagiti dakas at tao. No kasta, pimanaw ni Ami? Di na imbaga ti papanan na? Wananti. Kaya't nalakan no timang lipat. Kaasimot ni Ami. Maawatak tirik na ni Ami. Kat basol ko ti amin. Victor, Nupay kasta. Mangnamnamak latangag kita kami matlaan kini Ami. sapay kuma, Victor. Napan ko na sinarungkaran dagiti mula tayo ijay kuta lando. Kat inapit ko dagiti mabalinin nga apitan, tasayang met. Nagadumot nga pa iso tinatang diti parangan ti kalapaw mo mga ansong. Mga lakalat ta iti awid mo. Tadumat dagiti nata nga inawit ko. Sayang dagita, no sana masida. Agyaman ak mga ansong. Ay, uwan gayam. Imay ni Victor G. Balay. Adayin singasing na. Anya reta? Kinid daw na sumurot tayo kan kuana. Sumurot tayo kankwana? Uwan mga ansong. Agtrabaho tayo kano iti rancho. Kan iti asyendada. Kat ipayan na ti umno asweldo kada tayo. Anya? Umanugot ka kadi mga ansong? Saan mo't kiti adakas deta asing-asing na? Nupay adamot trabaho ang maipaay kada tayo, manipod iti gobyerno. Mga ansong. Kas iti nakunak. Sana dakas. Tapagsayatan tayo tikit kita ni Victor. Apaya nagsinay ka mga ansong. Makarik na kitibain. Makonsensya aklando. Itian niya aga po. Iti di ka nito binilin ka mang paltukan ko ana. Idi di mo maaramid. Ni Anton ti binilin ko. Ng pagyamanak, tasana napunta ni Victor. Mga ansong. Nasaya at ataw ni Victor. Iso ang makonsensya ak. Kat mabain ako na ikan ko na. Naimbag tao ni Victor. Kit awan ti pilawag kan kuana. Alban's Residence, hello? Rina, agkita tayo tisigod apakit kitaan tayo di restaurant. Victor? Ulain ka ito naman. Iti oras di alas 3. Ha? Namnamag ti katang, Rina. Sige, neto lang. Bye. Imbabanan. Agkita kami inton, madam. Alas 3 ka no. Amuklatan no niya ti pagsalitaan ni. Inak agpaparlor. Apag isunto inton malam nga agkita kami. Nakapulos kamot iha. Sa dino ti papanam? Iti parlor iji kabisera, mama. Kaya't ko nagpapintas. Iha. Ang ungaya, mama. Napintas ka di matlaang to'y kawas ko? Awan, iha. Nagpintas kay ti day taakawas mo.
Maiba kay launay kan ka. Agyaman ak, mama. O sige, rumwara kon. Nasaysaya at numangayab ka iti kadwam. Isurot mo ni Bart. Saanin, mama? Di kayagdanag kanya. O sige, ma, inakon. Pinasa nga, tagkuyog tan arumwar. Urayan nakbi, tay nakagpalas. Anya? Rumwarak mat, mapanag iti balay iti amiga ka ni Concepcion. Saanin, mama? Umuna ako na rumwar. Sige, bye. Mabit lang, iha! Rina! Oh, di na kun impangag. Agap apura. Agyaman ak tapinat gam tikid daw kung nagsarita ta. Mabalin ka di matasaan, Victor. Mabalin ka di ang mga tapay. Mabisina. Sige. Ngam agsarita ta kumapay nga umuna. Victor, Kumusta titulagan ta? Nalpasan ti makalawas apawayway ko ka. wah, Victor. Aging gayta. Awan pa'y pakamo. Kaya't asawan dayta. Saan ka nagbaligi? Wen kan saan laang ti kayat ko amang. Nagbaligi ka kani, wen saan? Naisubliyo ka din dagiti dagang na inabuman ni Papa. Wah, Victor. Sungbatan. Saan? Lukas ta nga rod. Lading hitag magtalina. Ngam saan kumot atong palang titulagan ta. Saan kami kataysan? Anya ti aramiden ni Rina iti dayta nga imbaga ni Victor. Gagayem. Di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem apilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem abilin.